Lungta Panme ne main churku zikru madai reminding hegi gumara sam news kadere insa chuna times biagane pungra dele levenen nai irang deina ten sabsabambe gwang kadete ko bongbo hits bolang na saze pnuibo na ku humeli mangze kade ke lim kaluze pokpa remro kapkai banai gri limbe drone ne zimain churku zikru kuchum ba mai tingi ge Israel spy medung bam skui ge misonga kapkai dele ke chule kadere de didu kumtora kadal mabo hits bolang na Punui kyang nana Israeli spy madong bam kuhumelim hangzagde ke lim kaluze pokpa herem ro misonga kapkai bize Israeli spy mabone jeuke zikru ke dammai ge levenen day timpeng biage kuhumelim hangzagde ke lim kaluze pokpa herem ro kapkai begene Hezbollah commander panugu pe paper bizine Sami Abdallah advice Abu Talib tu cheni bizegene hakumrui peiraize pukakai gule ke chule Israeli military spy me bonus saze Hezbollah ne kuhumelim hangze kede kelim kaloze pokpe hrem ro misonga haina ringyosi Galilee na Golan nong riage kapwang de lekane hikema ane panina kamselo lekane kasa ade toze punugu spy me mina hangsama a kazam leze sale Israeli government ne saze panuina podoge prenchi ze kumtora kadal mabo Hezbollah du pokarai singuleze Israel sorkri lege samsa bepe David Mensi ne sale US day go samrambeki dilang ba US Supreme Court ne zimain cheuke zikri ku chum ba mai ge na to ke ber hechi pum telung tara samrambeki ge tu sam kingra ro pe ge belesi ka gai be thogai dolak leze to pet kai de le US Supreme Court ne sa je na to ke ber lugai lang ma bo anti abortion group gu re tu chi me doctor samene na kam phong be ge na to ke ra re chi pum Zeme na ra mene tingna mi puin sang ne to ber heuze pesi peza ke tu to mak leze tu ki ge ro pe belesi ma du legal standing panzai nu ne panchuin je be ke tuga leize Supreme Court ne sale anui hai mena ne chigai ra ile na kumwang ra be kru ke tingkum chang na jang kam dai ge US election bam ra be ge Biden administration ne abortion right na kam phung be luga lak be ge na to ke be re chi pum te be pathode leize ten sab se bam de lei zai Donald Trump kyang na ne anti abortion group chang je na to ke ra re chi pum te be pathoke tuga leize ten sab se bam bo de lei Biden sokri ne na to ke be re chi pum US te bam le ne ge be mi se zengo do bui bam ra te lu ga lo ze tu ki ge rangai de le US de guhang lia pe President Joe Biden nai Ukrainian de guhang lia pe President Volodymyr Zelensky ne jimain cheuke zikri ku chumba mai ge Washington nai Kiev ka ke ngai ma ra bata te hange 10-year security deal tingkum kreu hange US na Ukraine de ke ke che nga ga ze bam ra hang saing tu gai de le Apo doge Ukrainian de guhang lia pe ne saze aize Russia de ne tingna mi puin sang na Ukraine de suguit se hereito te che bam be hi ge pathodi lang be timik te le je ka chuleng Marasam pogamena saze US na Ukraine ne tingkum groi hange security deal sign to gablu gumze US de ne Ukraine de hange military aid reim rora me pezet kacham be misonga nga ga benai Ukraine de guspai dungdu tingkum groi military training pegai gulei je sale Zelensky ne saze apo samria to bene US na Ukraine de kakke kanketo ra pakaira raga be changze nalang bege Ukraine de ne nato kyang na ge gyura changu de lei je sale India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne zimain cheuke zikru ku chumba mai ge G7 summit ke ka zoga rahang tabe tu tetse zinaiting mui ge apulia tingpim bia Italy de ge wangchangai de lei Aize G7 summit kadere de disna go body pe mene Italy de gen duira betariam ge Prime Minister Narendra Modi ne ka zoga ra gyame te gulei je sale G7 summit tarem ge ka zoga berin makse India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne kadere de go body pe world leaders manai bilateral talk India de na kanket tuze de CE bamra kampobe na main cheuke zikru madai rima ge tet ke gulei je sale G7 summit tarem ge Italy de go body pe Prime Minister Giorgia Meloni ne bampei tuze kadere de go body pe na manai sam bin samong rabe sambam rame artificial intelligence energy Africa Mediterranean de ge Hadudambege Prime Minister Narendra Modi nai Pope Francis Christian Rasai go pepene kazoga gulei je kcholeng Chige Pope Francis Christian Rasai go pepene Prime Minister Narendra Modi nai bilateral talk nkai makpete deuramege desi idaira kampo behi bamgulei je kcholeng Chinese de guanglia pe President Xi Jinping ne Ukraine de guanglia pe
President Volodymyr Zelensky du rangai je China dei ne Russia dei hange reim rozu gai makule je tingkai samge ne keketse kampo ka halak pi hige rangai de leje Ukraine dei go hangya pe President Zelensky ne jimain choikyu zikru gu chumba ma ge sale apo sambam je G7 summit tarem Italy de ge tetkyo bi hige joint press conference marasam pomanai keketse hazungo je man ne je kampo bi hige US de go hangya pe President Joe Biden sogene Zelensky ne sale Kane David Tingge Chinese de go hanglia pe President Xi Jinping nai kampomai balam palana rangai makte leije ka chule Lok Sabha Secretariat ne jimain choikyu zikru kuchum bama ge samkala lisi pe pet kaise Lok Sabha India de go body pemra me wang rolu je samrambe ki parliament go speaker ka chi pe hange choikyu zi kai srok tingkum chang na jang ka me dai sumai ge election bam gulei I pose again Lok Sabha go speaker chogume teugaine igume be hazi choikyu zi ka mingeu tingkum chang na jang ka me dai ka chang hazi pe wang do bi de leije sale Lok rote set Lok Sabha Assembly relang be season India de go body pemra me nai ka kai election camera me wang dui lu je samram be ki parliament ge sam bin samong ra betariam choikyu jing ka me dai ma ma gene tet kyu chu je relang be assembly season lopet ra be wang ra be dikeu ji kuchum tingkum chang na jang ka me dai ge lopet kulei Zain choikyu jing coming tingkum chang na jang ka me dai ma ge India de go hanglia pe president ne India de go body pemra me wang dui lu je samram be ki kana Lok Sabha nai Rajya Sabha ge sapchu lu je hedam gai gulei je Lok Sabha secretary ne sale Pi guys ang kingani melay ne du to delay azina Lungta Panme na may gumara sam news tuna times agena lo agay delay